Pevačica Hanka Paldum doživjela je saobraćajnu nesreću na autoputu za Zagreb prošle nedelje, gdje je prošla bez povreda, iako je automobil totalno uništen. Ne znam šta me natralo da skrenem u ogradu, nisam tražila muziku na radiju, niti sam kopala po stvarima na suvozačevom sedištu, nego sam gledala kamo vozim. Pala mi je koncentracija i odjednom sam vidjela kako mi auto udara u levu ogradu, zatim u desnu, pa sam se 2 puta okrenula, ispričala je pevačica. Hvala Bogu da me čuvao. Ne mogu da verujem da sam se i ja sudarila na tom ukletom autoputu gdje su stradale moje kolege Emir Hadži Hafizbegović, Toše Proeski i glumica Dolores Lambaša. Ne znam šta je sa tim putem, ali to nije normalno. Vidjela sam znak križa i kad bolje razmislim, to je bio neki znak s neba, smatra pevačica. Nisam vozila brzo, bila sam vezana. Izašla sam iz smrskanog auta i odmah se zaustavio muškarac koji mi je pitao da li mi treba pomoć. Ma kakva pomoć, ja sam imala osjećaj da sam se parkirala, a ne napravila saobraćajku, rekla je Hanka za 24 sata HR.